پشتی کو دو فرمانبرین دهۆکێ کوژ بوو کارێ خوبەخشیە دیگەل هێزên pêşmergeyî bi rêka saxberîkirina rêk û pira beref şingalê çûn bi kuştî laşê wan zivrî ve bajarê dihûkê. Weysî Abdullah û Abdilmenaf teha du welatiyên bajêrê dihûkê ne dijiyê 6 saliyê û 61 saliyê û fermanberên xanenişînkirî ne li rêveberiya giştiya rêk û pira li dihûkê. Piştî ku spêdehiya roja şembî êkê meha 10 beref qeza şingalê ve çûn li demijmêrî 11 spêdê diyar nemayîn bi derbasbûna rojekê li demijmêr nêzîkî 8 spêdê laşê wan li rexê rêya çiyayê şengalê hat dîtin. Kesûkarên wan jî layinên peywendîdar li Şengalê kêm xem dibînin û gumana encamdana vê kiryarê jî diêxine li ser PKK. او هێزی لێرێ ئەوێت پەکێکەیە پەژێکەیە ئەوە بەس سێرە بێ تابلۆتین و خرمەرزیانە و جامڕەشن و احتیمال هەماشوی لۆفێدی بەتە لۆفادی ڕقەمی ژێڤەکەت و هەمادی بتە سیارەیە پەکێ چینکە ئەوە چ دنیای دەنینە هەر قووەتەکە هەبیت هەر سیارێکە هەبیت تابلۆ خۆی هەی بوشی بەس سێرێتەوە بێ تابلۆنە بسیت منطقه گیت پێچینە بجادێ تامین کەن ئەو بەرپرسن ئەو پێ مەسئولن گۆزنده و گلەیەمە هەمیشۆنە عەردە بێت عاسمانە بێت ئەو تیڤیا ئەوێت جادێ تامین نەکەن هەر خراپکارە بێت هەچکۆحەتکەوە بکات ئەو تیڤیا بوومەوە مرۆڤ دەستە سەرکەن و بێنە دادگای عەدالەتی. Van her du fermanberan trombêleka pîkem twîta ku ji mara rêk û pira li ser bû digel dabû ew jî hatiye birîn û laşê wan jî bi gotina kesûkarên wan cihê guleyên debancêlê diyar e. Deverdarê qeza Şengalê jî dibêje wan hind belge li dev hene û di van nêzîkan da wê bi keran aşkira bikin. Hêzên parastina gel li Şengalê jî xuya dikin ew di ve kulînê dane li ser van bûyeran. حتى في قابته تحقيقات اولينا وما بهوري بهزيت خط امني هنا وما كشف بكنوا ما اعلام بكنوا ويا كم كنال هوش ببيزن او كينجي ونيزيكترين وقت جي ان شاء الله هنا ببيزن او كينا وبصمات موجوده ويك بصمات راستي امجي بخمجين امجي ليكولين كان فام بكن از دمن داويه تشتي وصل شنغال شيدبن امجي ليكولنيت كان كو ام فهم بكين وامجي بيدتشين وام يا تشتن بفير رنگي كري اما وان بگينين جزايوان ده هیاما هفتیەکە دەربازبوویدا بوو سێم حالەتە بڤی ئاوای لە قەزا شەنگالێ پەیدا دەبیت. جوانە کوشتنا خێزانێکە 4 کەسی و خێزانێکە 2 کەسی داوی جارژی کوشتنا 2 فەرمانبەرین ڕێڤەبەریا رێک و پرا لە دهۆکێ. Aliyên peywendîdar jî li wê deverê di vekulînan dane bêk û tanha hiç kesek li dûrvankiyaran hat bîte diyarkirin û hat bîte desteserkirin. Dilşad Hîm û NRT Dihok.